You are not born to impress people. Mabukeng ya Jeremiah, one katemana ya bone irke utsibile o soka o beleme o tsalekara popelema. That means who unique and special. You don't need approval ya batho. Bona tsala ke batla o bua le wena ka tseno. Batho ba ka nna ba bua, batho ba ka nna ba etsang ka wena. Ha ba determine your future. You just need the presence of God in your life, because tsala how sena modimo any road it will take you to its own destiny. Ke nako ya go re kitso go mang o ba tlammo bophelo. Ke nako ya go tswekara batho o ba ne saula modimo ila mo tloala ka lebaka la batho. Batho ba tla bua, and we need people ba bue ka rona gore modimo re tekele tafola. Ke ka ho mo penyareng ha o le teng wena Jehova ha ke batle tsebo ya ntho tsotlhe gobane wena o ntekane. Ha o tlhoko itlopela ka makeup, ha o tlhoko apara suit or bua sekgowa gore batho ba o tseye serious. You just need God. O tla lokisa tsela ya gago le bophelo ba Kriste o tshwanolofatse. Amen.